Thounaojam Brinda gi resignation Yakhre. Lakadoriba Taragani Suba Manipur Legislative Assembly election da Yai School Assembly constituency gi mirep oinaba Thaurang Toriba Thounaojam Brinda gi Thabaktagi Pothanabagi resignation Manipur Lengang Ayaba Pikre. Manipur Government ki Department of Personnel and Administrative Reforms ki Under Secretary na tha asigi mari da thokpa order amagi matungin na Thounaojam Brinda na tharakiba resignation letter adu ayaba pibaga loinana mahak sahi asigi October 15 dagi Manipur Government ki service dagi retired tawre haide. Tanzania dagi halakpa miyoi amasu COVID positive oire. Positive oiba punna mari sure. Sahumga humbudraga nithoina surveillance athare. Indiana at risk country oina laukthraba Tanzania dagi halakiba miyoi ama RT-PCR test obada positive oiba thengnare. Miyoi asi tharaga at risk country dagi yauna Manipur da halaklaba matungda positive oikiba international traveler mari sukre. Sahumga humbudraga nithoina surveillance athare. Pause asina phangba pauna hai ngarang BRDL Janimsta RT-PCR test oba matamda positive oikiba miyoi adu Imphal West district dagene masagi chahi nifuga nipan suraba nupane. Mahak haukiba December 12 da Tanzania dagi India da thunglaraba tungda December 12 da Delhi dagi Imphal da Indigo flight 6A 6014 da thunglakibane. Mahaki sample adu whole genome sequencing taunabagi damag tagyal patalariba IBSD da hangdogliba Insagok sequencing facility da thakre miyoi asi masada layong amata uthokte. Mahak Manipur da thunglaba matungda numit 8 ni yum da home isolation tawraba matungda ngahan sample laukhalaga RT-PCR test tawrubada positive oiba thengnakibane. Mahak Janims da tongana thamkhre haire. Pawasina hai haukiba November 18 dagi ngarang phawbada at risk countries singdagi halakiba miyoi Chaniga kuntraga taruk yauna punna international traveler chamriga yangkhai mapan Manipur da thunglare. Makhoi sing adugi manungda miyoi marfuga taret surveillance ki matam loikre. RT-PCR positive oiba masing punna mari sukre. Hauzik miyoi chahumga humbudraga nithoi surveillance athare. Panba yabade Amsterdam dagi halakiba mapa macha amasung Canada dagi halakiba nupa ama punna miyoi ahum ngarang RT-PCR testing da positive oiba dagi Janims Hospital da layang nanaba thamkiba laikravane. Nupi lal gi thoramda BJP gi leader singge photo hapluba lanjare. Lotika laima tha asigi taraga nithoi da pangthokiba nupi lal numit ki thoramda sizinnakiba flex amasung banner singda BJP gi national amasung state leader singi photo hapsiluba du lanjare. Amukhana tawjaroi haina Manipur Pradesh BJP Mahila Morcha gi president Laurembam Lotika laimana Ima sing amasung Manipur miyam da sengdokre. Wahengbam laikai da laiba Protection and Preservation Committee Manipur PPCM ge office ta ngarang pangthokiba pawgi mifam amada Nupilal Observation Committee amasung BJP Mahila Morcha gi thokiba thokdok adugidamak wakhal taminakraba matung Lotika na amukhan na tawraroi haina ima sing da haijakre. Pawgi mifam aduda Lotika na phongdokibada Nupilal celebration asida BJP gi leader singi photo hapseluba Nupilal gi ima singbo lana uhanba si thamoi sokna nungaite. Mahila gi president oina BJP gi nupi singna sinkibaduda asoiba yaukre. District level Mahila Morcha singsu athubada print amadi electronic media da sengdokpira uhaina mahakna Mahila Morcha singi pungning singsilakle. Thokdok adugi matangda mahakna phongdokibada marfuga nithoi suba Nupilal numit adu BJP Mahila Morcha na district kaya da pangthokhe. Ima sing asuki matik thamoi nungdagi nungsiba phawbana numit adu palan tawkhibane. Organization amada yaurubana organization gi nupi oina palan tawkhibane. Adubu maira paibi ima sing gi thamoi da nungaitaba thamoi sokpa khara yawi haiduna puthokpirae masi Mahila Morcha na yai haifam thokpane. Party asigi Mahila Morcha gi president ama oina lale haina leibak miyam leiriba maira paibi ima sing amasung laiwoi khrabi thauna pharabi ima singda langjakiba iral sing ngakpi haijake. Mahakna makatana phongdokibada BJP gi oinadi wakhalon ahum khak thamme. Ahanbada leibaki damakta hana khangadoribani anisubada party gi khanba amasung isagi khanba haibasine. Leibaki damakta khanba haiba sina ihan hanba oina khallaga thamle. Ima singna thamoida nungaitaba phawba aduki matik nungaite. BJP gi nupi singna nupi lalni haiduna ima singda leikatuna thoram tawjaruba aduda asoiba khara yaukhiba adu matungda mukhana thokhal loi
लोइनना नुपी लालगी थौरम तौबदा नुमित अदुगा मरी लेनना सेम्बा फ्लेक्स अमसुंग बैनर सिंगदा बीजेपी ना पार्टी असिगी सेंटर अमसुंग स्टेट लुसिंगबा सिंगी सक्तमदा हापसलुबा दु अमुखन्ना तौजररोय तसेंगबदी मदु तौगे हाइना तौबा नत्ते थोखनिंगदबा ओइना थोखरे लांजरे हाइना महाकना मियामदा फोंदोखे खोंगफम हंदोकपिनबा एसोसिएशन ना अपील तौरकले मणिपुर की लालौलुप अमना कोसेम की चेयरमैन अमदी सेक्रेटरी की मथक्ता अकनबा वाफम असि महिरोई खुनाय अमदी लैबाक मियाम की यंगबिरगा खोंगफम हंदोकपियु हाइना काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन एम्प्लॉइज एसोसिएशन ना फोंदोरकले एसोसिएशन असिगी सेक्रेटरी एन प्रवीण खुयेक पिदुना थोरकपा चेरोल अमना हाई मतम खरगी ममांगदा मणिपुर की CSO स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन खरना कोसेम की मतंगदा फोंदोकपिरकपा वाफम कया लैख्रे फोंदोरकिबा वाफम सिंग असि कोसेम ना पाइखलिबा थबक थौरम सिंग असि मनुंग मपान फाउना खंबे उबीदबगी थवंग ओइना तौवे कोसेम की थबक थौरम सिंग असि चेयरमैन अमदी सेक्रेटरी खक्तना करिगुंबा थबक अमता लानाई इंटरेस्ट तौबा ngamde पुमनमक काउंसिल की मेंबर सिंगी वारेप लौरगा पांगथोकपने काउंसिल की अनौब ऑफिस बिल्डिंग साबगी थबक असि कंस्ट्रक्शन कमिटी अमन साबने मसिदा मणिपुर लेंगा की मरी लेनबा PWD की इंजीनियरिंग सिंगी पौताक मतुंगिना आर्किटेक्ट ना डिजाइन तौदुना साबने असिगुंबा कंस्ट्रक्शन की थौंग असे मणिपुर लेंगा की मखादा लेबा स्कूल कॉलेज सिंग साबगी थबक तसु कमिटी ना अदुमक साई मसिदी अहेनबा एक्सपेंडिचर हंथनबा थबक पाइखटपने कुमजा 2019 दा काउंसिल असिगी अहेनबा स्टाफ निफुगा मापन लौखिबादु काउंसिल असिगी मथौ तारकबा अहेनबा स्टाफ सिंग दरकार लेबदगे काउंसिल की मेंबर सिंग ना वारेप लौदुना हापखिबने मरमदी मतमदुता काउंसिल असिगी अहेनबा सेक्शन मंगा हेंगलखिबने बोसेम की मरक्ता कोसेमना मेन पावर स्टाफ हेना मथौ ताई चही अमदा बोसेमना पांगथोकपा एग्जाम दगे कोसेमना पांगथोकपा एग्जाम अमसुंग थबक थौरमना यामना हेले कोसेमदे सब्जेक्ट निफुगा तरेट के चही अमदा एग्जाम अनिरक पांगथोए कोसेम की थबक थौरम सिंग असे टाइम बाउंड ओइबा यामनासु सेंसिटिव ओइबा ngakta ओय हौजेक NEP 2020 लाकपगा लोइनना काउंसिल की थबक थौरम अमदे मेन पावर सु हेना मथौ तारकले हौजिकसु अहेनबा स्टाफ कया मथौ तारे लैबाक असिगी CSO प्रेशर ग्रुप खरदगे काउंसिल असिगी ऑफिशियल सिंगी मथक्ता तोंगान तोंगानबा मोट मानदबा प्रेशर सिंग थमजिलकपना काउंसिल असिगी थबक थौरम अमदे एडमिनिस्ट्रेशन की थौरमदा अचौबा प्रॉब्लम कया मायोक नदुना लई काउंसिल असिगी एम्प्लॉई सिंगी मरक्ता वाखलोन मानखिदबदगे थोकिबा थवंग सिंगदा काउंसिल असिगी ऑफिशियल सिंग अमदे एसोसिएशन याउना वाखल तामिनाख्रे काउंसिल असिगी थबक थौरम सिंगी मतंगदा लनाई मियोई खरना अतमनना काउंसिल असिगी इंटीग्रिटी अमदे मियाम की थाजबबु मांगहनबा सिल्लबरा हाइबगी चिंगनबा लई मरमदे काउंसिल असिगी ममांगदा लेरंबा थबक थौरम सिंगदा चाउना होंगदोक्तुना अहोंगबा पुरखरे क्लास 11 अमसुंग 12 की ओइना कॉमन सिलेबस पुरक्तुना ऑल इंडिया का मानबा सिलेबस सिस्टम अमा पुरखरे हान लेरंबा बुक फार्म सप्लाई सिंग कथटखरे मसिना महिरोई सिंग सेल यामना संगंदना अफबा टेक्स्ट बुक सिंग फंगनखरे अदुबो मसिना लनाई ओइना निंगबा काइबा मियोई सिंग लैखरबरा हाइबगी चिंगनबा लई काउंसिल की थबक थौरम सिंग असे टाइम बाउंड के मनुंगदा तौबा थबक ngaktane एम्प्लॉई अयाम्बा अयुक अंगनबदगे अथेंगबा फावबा थबक सुबा लोइसंग अमने मियाम की थाजबा मांगखिबदा महिरोई सिंगी कैरियर मांगदौरिबने हौजिक असे काउंसिल असिना क्लास 11 अमसुंग 12 के फिजिकल एग्जाम पांगथोकनबगी सेम साबगे ख्वाइदगे अयौबी थाकता थबक सिल्लबा मतमने असिगुंबा मतम असिदा काउंसिल असिगी चेयरमैन अमदे सेक्रेटरी की मथक्ता अथिंगबा थंबिरकपा असे हंदोकपियो काउंसिल असिना वाना होनजरिबा पाइखटजरिबा थबक थौरम सिंगबु सखंगबियु अमदे इकाई खुमनबियु हाइना चेरोल असिना मखा तारे अरोइबदा ताबिरिबा पुमनमकपु थागतजरे।